devotees to life the thari manjigi chapter sumbagi topic Sumba India's relation with other nations ki and subtopic India's relation with Russia and India's relation with US dini ganchi ra the India's relationship with Russia kala shina thago di topic di khawal chitelana syllabus nimba gishisum china di chapter loktep thangbi di chapter newa end of bipolarity gina yerwa yini syllabus sawa nanglo letuwa khartang shalana ani di chapter newa nanglo ni topic di na topic di ani loktep newa gi thanda chapter sumbi nanglo sha cheza manjigi syllabus sawa dishisum ni ithigi reza an di topic di khashela revision chigire ani khashe ya disawa yisigire ani kyanzala khanda di topic di thiyachera the India's relationship with Russia chitan manjigita Russia ladisambala khalawre and post communist countries ra Soviet marka thorchawegi jel after the disintegration of the Soviet Union kana kijishigirra yini manjigita di mayu nolina Soviet kana kijishigirna Cold War Union kapsu Cold War India kapsu da ani Russia da the Soviet Union USSR di kapsu zamani kyagi relation di man Soviet ki ke kap changma mundo chidangi yagupe ra yagupe yudo nangna ni ta thushu do dusurelma Russia chade chesanga and after the disintegration of the Soviet Union kyagi relation with Russia di and dusini yagujini maintain chi theory chesata manzugi Digala kijishigi another ka taga yikanzi taga korangi di la chapter di taga korangi buchigala study chira so taga yi ani manjigi pena manjigi lobji dinang planning and development na kyanzu sigi na taga gi ani Soviet relation ya wu ya chik manjigi khandes khelen thugela na taga gi idea mang chijik Soviet ni pushidi for example taga nang manjigi 5-year planning ya 5-year planning maju chapter ni na chi ba di 5-year planning di ni khazlo ma chi ni shu so introduce chi zambala taga di 5-year planning di khami shu resta na Russian issue res taga na shi tarwa taga ta Russia bora khalshila na socialism taga di khalana socialist ra taga rang ra sas kadi zambala di socialist hindu di khami shu rela na ani Soviet kaji ani model di shu res taga na maju imba nema taga rang ra sa kapsu taga gi economic yerge tangela ani khunji develop and choices in race either liberal capitalist adopt cherry and socialist adopt cherries a socialist model they adopt cherries and the Soviet Nepishu Roya Tavanamshin Mazi Sumba Kankishina Mazukaza Nam topic China and the Nam topic Nango Lam Kanzu see another video this year Nam topic Nanola Nikazan Yelshu Nation Chikan Lukan up to Matugla. Now India being the member of NAM, being one of the co-founder of NAM, Tagagiti Kapsukarchilama 1956 la British Egypt plus Swiss Canal and Dalama Gidi Tagagi as a member of NAM Shoot the race ra ye ani tawarangi year 1956 la ani di Soviet ki Hungary la ma de sambala ani tagagi that stand chile mares di ki khartengi la na to tagadi anti Soviet nimdo relation ya Russia nimdo relation ya Tavanamshi the Manzi Shamba Harikanaki Shigil bilateral relations. Taga Tang ani Soviet Bora Lokarani, the bilateral and King Nira, Coin Bora relation Hangsa Yabu Yedi Korani Barada, agreement in Maushu Sangera, Decision Mazigi Garaki Shigina, 1971 Ganaki Shigina, and 1971 La Tagagi, Soviet Nimdo, Friendship Treaty signed there is 20 years friendship treaty. This side the Kartingulana Korani Parala relation Yagu Esra Taganishita Dikap Sutawa, Prime Minister the Surelana and Indira Kandida. 2001 Laya Indo-Russian strategic agreements Lanera Nidonchik la say there. This say that the Dikap Susavata the party can say in any other Bihari Vajpayee, the PJP leader Nima Yana. And the agreements now Korani Balta 80 bilateral agreements signed there Legura. Or the Dilashita Korani relation Yabu Yoji and Mazugita Korani di past history Manshana relation Yabu Yoji Mazugi and most of the Tunudua. The Dinian then Korani data visualize Korani you can visualize Chigolana and it's a moon and
unipolar mare jumbling nangnola bipolar mare jumbling nangnola kekap topsu chepe mangule res multipolar world multipolar world ane kyanz kingirwa kekap nanglola jumbling nangnola kekap topsu che chik mare ni mare kekap topsu che mangule res ti khon je gi visualize chik chir ta multipolar world nanglo kunsi khari ga ke shigir na collective security ga ke shigir collective security lama ngaji khala na kekap khon ju review chi che group se ani khon ji nanglo la ani penic chi gi kap chi gi khon ju kekap group gi nanglo ni kekap chik lama te gi na an di khon ju sangma gi chik lama de na sangma lama de chik pe indas la ni pha ling gi sangma review chi je ma de gi ani du sin khon ju sangma secure cha de la non to sin multipolar world gi resta di pe che na kyan collective security example che na NATO Nima kowa yu kabla NATO di ta di chegi ro NATO na kyan zu kingi ro NATO gi member chik la an attack chigi na member changmal attack chi wo chik wa indas an ta ma ji dile ba ko zu changma gi pa ma te nyam lu chin te gi indas nan di shin ta kun zu kan da ma ma yu e chi to ro ko zu secure de chi to di de ka visualize chik chi gi re ta ma shi ani jaga da Russia gi para ro pinju to ne relation han sa ya wo ta jaga economically weak re ro ta cham jaga tang Russia para la chungri de chi di zambala cham foreign exchange jaga nu to gi nun rati zambala ani Russia gi jaga currency de accept chi gi re lar so di karte ko na ko ni para la relation di ya ku yo chi Dani si koran barala good trade relationship koran barala chogni dewa hangsa ya go res pe chishina manji gi keji shi na jaga the oil crisis khabi chungdi khatti oil crisis chungdi ni jaga la ani Russia gora go chi gi res khajin na jaga di gara na oil import ni chira whereas Russia di kala na oil export ni chira che sanga ani jaga ki oil crisis yung kapta di ge kapla ani Russia gi jaga la ani hangsangi ani roga Chigures, Tamanation of the political Kankeshi Natura, the Tahagi political concepts, and Manjigi, the Kanichi Sulana, and Kashmir issue. The Kashmir the Khati in the Kashmir meetings and Kashmir Kita Mitsangata Marade Kashmir Chochigi, Azad Kashmir Koreas, Ni Pakistan gay Kashmir claim Chivoro, the Gita conduct Kashmir Dansangi politically and not a chimpujere. Didn't know that they some UN Tili Zambala, Khati Nagahala, Swigi supporting Russia is supporting Russia is supporting Hansangita, Mazigi, Ani the Hare Yakuji think Kajinani, a pinky of Tagana Russia de Kalana, and you will give permanent member money chick Tara. Money chick Russia. Tana Shita, Mazigi, Tingalaji Shigin, Yama, Ani 1971 la Tagatam, and Pakistan, Bangladesh Tandala Majera, Bangladesh Tandala Major is on the dig of the Tagata, Pakistan Majella, Tagada, Ani Pakistan, Bangladesh Tandala Major is on the Della, Ani Swigi, Tagala, Robochilana, and military robot is Suchilana, Russia Gichira, Ani Ditch, and Taga Korangi Palakolana, and Tagagi. Military military aid and Russian in the 20 years friendship site is Kalak 20 years friendship Kazula Ninisiana 1971 say game but to say Gavin the military aid Koreas being the Gagi and Russia's and the Russia delivered over Chifra 71 la and the Madi Tabura. Tanishita was military galakation or the law, and Gavata, Gavananola, military hardware, Mount Tigi, Sui, Tigurana, Shaggy, Tigura, Gava being the second largest arms market, Gava, the Kalana, and Rashagi, and arms market, Chishi, Nigeria, and dig Hatamara, Barala, military, the Diki, Russia, Lepingo, military, and the export Chigura. Dige di to the current relation yabu yochela taman chita culture kalkeji shera kagagi transloctive nasi na kagagi actor actress ani Russia hansa gi kerachbure kagagi she kagagi ani movies kagagi ani di kalkeji she Tolo kalkeji shera dige samna ani Russian hansa gi kerachbure ra di kita maju pena kartela nema dewala Russian kagani Russia lani travel chela embassy digi visa kalatiga strict chiyo mare so ni kati me pani para relation hangsa yabu yoch
The India's relationship with US. The US ka la ke ji ye nar tarwa ani thangma na ji ta kol wa ka su ke shora jaga rang se mara khol la jaga tang US ki relation di ya hure khais na jaga la support chick suite ye na ari gi ti ro US ki ta jaga rang se terrorist wa liberal economy cha horis ta ko yer ki tang horis o di de kana ari gi support shuk chum shigir ye ne tarwa that is during the Cold War phase ta ini jaga 1947 na jaga rang se ra re 자가랑지 라위 제일 아니 가르치려면 때가 자가기 아니 तारी जागाला सपोर्ट छियो नंशी रंगजे राव जागा अरिले सपोर्ट छियो ने छियो मरे खाइस ने जागा की पॉलिसी खरे एडॉप्ट छियो नाम एडॉप्ट छियो and कोई ला is all about competition रा alliance सुलमांग अदवे दी competition इम्बा अनि अरि की खरे एक्सपेक्ट छियो ना जागा दी अनि अरि की alliance छियो सन एक्सपेक्ट छियो ते ने जागा की अरि की alliance जी मरे मजी ने खरम निजन जी मेस लाने नाम पॉलिसी एडॉप्ट छिबा दी छिने ने खरम बराले 30 रिलेशन गाना दोस्त करनी तान 1962 ता जागा तांग अनि जना रा सीनो इंडियन वॉर ल मेरे साइनो इंडियन वॉर ल मेरे चिबर रा जागा ता जना सीनो ल में चाइना लगोरदा इंडिया तांग चाइना पाराला 1962 ला बोरा थंदाला माशोर तीन माशोर दी संबला जागा ल सुई रोगो चले ले ना अरि रोगो चले वे तुमजे खाइस ना जना ती खरे ना कम्युनिस्ट रा चाइना दी कम्युनिस्ट इंडिया अनि अरि कर संगे या कम्युनिस्ट दिया दिदी संबला आइडियोलॉजिकल वार तो दिया रहा था 1962 में कोई वार दे रहा छी संग अरि खरि शेर लना अनि कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी दे जागा ला अनि स्प्रेड छी रे समी देश नांगी अनि अरिगी 1962 ला जागा ला रोगो चले रेस दी ये रिलेशन कोरांगी पाराला TCG या गे तो रहा का 1970s नंगले खरि चिरवेला ना अनि जागा था सोवियत पाराला 1971 ला फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन दे 20 years फ्रेंडशिप ट्रीटी दे से WTO की खरि चिरवेला ना ये जागा था अरि की रिलेशन टूडर खैसिना जागा था सोवियत पारा अरि था सोवियत पाराला आइडियोलॉजिकल वार दे रे अनि जागा की पॉलिसी नाम एडॉप्ट छी दे रे या इने 71 ला जागा की खरि चिरवेला ना अनि Soviet निम्दु treaty of friendship sign WTO की अनि जागा दी सोवियत निम्दु अनि क्लोज साजी वाकी तिंगरे छे संका देलतने जागा द अरि की रिलेशन दी टूडर Post-Cold War. Now, post-Cold War means after 1991, when the Soviet Union disintegrated. Soviet Union माखर सवेगी जेला अनि ता post-Cold War अनि दिदी कबला खर्चरे अनि जमलिंग कांगजा सुइगरू चिरवेला ना अनि अरि गुरु चिरवा unipolar block लेरवा that is USA. दी कब सु जंबलान त्यागा द अरि की रिलेशन दिखांदी डोरवेला ना Yergi döres. Yergi döre dumse kaysina kanzugi economics namle jayere 1991 la jaga gi khari chirelna pinjo wala economic reform shuch clear di khalana jaga gi ani LPG liberalization privatization globalization di clear pinjo nam tuwastan ra ani US korangi ideology gora khalana pinjo thoni liberalize chera che sanga delata chani jaga gi ta thumre dewa kala manga che ko jure ari nimdo ani khoranju phazu president phazu manguji visit chire prime ministers foreign ministers odige sama phazu visiting che di sama gi korani parala relation yar res di an mazigi tagadam ari ki relation ra tuk chije thare gi mazigi India's foreign policy gi chapter di gi ani topic sumba de sare India's relationship with other nations kari Russia the US sawa chera Russia the issue na shi kya end of bipolarity na yore in thande syllabus sawa na la time se chapter din allo re tan shi India's relation with the US the kya gi US hegemony gi lokte thangbo gi US hegemony ki chapter na yore in syllabus sawa the China US hegemony chapter for no season and the topic the na India's foreign policy knowledge. Next video dela and jaga ki relation with China and Israel kan chain.